Бүгін Балабан байрам, Йылдызлар ансамблі, Тебесюм ансамблі, ажайып бір концерт Қарасу базарда адамларға көрсеттілер. Ве әпсі мұсафірлерін Ораза байрамнен қайырладылар. Bugün bizde acayip konser oldu. Ораза байрамımız hayırlı olsun. Сегодня мы выступаем в Белогорске. Мне очень нравится. Также всех поздравляю с праздником Ораза байрам hayırlı olsun. Желаю всем здоровья, счастья и любви. Bayram mübarek olsun. Tutkan orazlarınızı Allah kabul etsin. Yüzünüzde her daim tebessüm olsun. Özünüzü ve xorantalarınızı xor çalınız. Tutkan orazalarını Allah kabul etsin. Yapkan yaxşılarınız oğunuzga çıksın. Arzu istekleriniz yerine gelsin. Ömür yolunuz açık olsun. Oraza bayramından hayırlamak isteyim. Xorantalarımızga sağlık, selametlik, halklarımızga tinçlik, amanlık olsun. Elbet maksadımız bir, halkımızın gönüllerini kotermek. Biz bugün Yıldızlar Ansamblini, bugün Maya Hanım Anafiyevan'ın rehberliğinde gösteremiz ve halk bizni bek sıcak karşıladı. Ораза байрам мубарек olsun. Концерт просто шикарный, зрители, полный зал, аншлаг. Зрители очень тепло встречали. Я сегодня исполняла 2 песни. В общем, эмоции прекрасные, все замечательно. Мен бұл концертте ерладым. Сағылыңыз давет еткен үшін ве мен өз халқымны Ораза байрамымен қайырлайым. Есть такие люди, как Оджа, которая действительно поднимает наших детей, которая занимается, не бросает. Благодаря ей наши дети могут развиваться, знают, как танцевать, как держать себя на сцене. Она не ленится, она приезжает к нам в Судак. Здесь дети, племянники наши все ходят в Қарасу базар, да, занимаются. Бүгін байрамлық Майя ханым ve onun şagirdleri bizni tebriklediler. Biz ise onlarını tebriklemege ve hayırlamağa isteymiz. Çünkü onlar bizge böyle bayramını tebrikler eken bizim halkımız var, bizim bayramlarımız var ve bu bayramlarda katnaşmak bizge çok gerçekten de hoştur. Ve birinciden mana böyle balaçıklarımızga bu örnek. Onlarga bakıp inşallah bizim balaçıklarımız da bu ana toprağımızı bayramlarda yaraştırır inşallah. Мы получили колоссальное удовольствие от этого концерта, и хотелось бы, чтобы побольше были такие концерты у нас в городе Белогорске. Майя Анафиева, конечно, отдельная благодарность, потому что она столько детей выучила. Среди них, конечно, звезды есть, но пусть будут побольше звезд, чтобы они радовали нас, наш народ, и чтобы мы гордились нашими детьми. Bugün konserte geldik, pek gururlandım. Böyle güzel konsert oldu. Böyle bizim maşallah balalarımıza çok yürek doldurdular. Böyle çok gerek yapmaya. Yıldızlar, yıldızcıklar.